Kwame Asante na ni manyanya ni botom nya ekomba we na che Messi senye DJ Fish one so the same layer ekomba we ma che Ahenkan 93.3 FM station here. Yeah, the best in the East. And now you question that Busumi need that to so do no mi no aka na fu amakoma konkron na ye Busumi we so asa akona wie ye ya sabetu amanfo maka ya biagma ya bro ebu ho obi ni nkofo eje one day ebesi ebi ni ho na bumishem odi abumishem na Kwame Asante ma ni mu no Kwame sanjira ne he abro ni beye na sabi bia boko o ba bia mu chen no pa ye ma mu nyina chen aseda ne ade ma awurade he wonu ahwe azu onye nipa na ayo nyame na ayo ye ni tumi se ba ma ade a chen ene ye ni tumi se nkwa be gozo atan mu eyo no pa ene wo tumi so ba ma wa ye okrati asefo hallelujah somebody the pacho safa me go back mame mame na ye onana sisi amafu hinaniwo anu we urade se hwan pan was one urade se the one was a guy a one urade se wonyini tini ahwe so fra abo so firi man so fra subo obre na se kotokuom chia enyina se anasa abnasa odan kwanta abenase mokwanye munu odan kwanta nyina ana wo firi odan hinkro wo firi achase na za wisa wo firi swadro ana hi bogu dabi the also ni awurade se no DJ Fish restart the music 1 2 3 let's go maybe a poem biem yeah hey hinaniwo Adepa Dumas 93.3 Esu already about no challenger Ebu Baba no challenger mamba go ga hinani Akuya Fakuma studios ni Dwagum live wa titentoma Hinana aniwa ready sir odan kwanta for dwaha kofirimbo achibuda abuabu pacho ba me ba be gina as parliamentary candidate independent ya me bay o her mon disappointment maso ansa mahudi emu oduro se se de achenkwana na mnu bremu misuma imiti 2024 independent candidate no NDC no NPP esun the battle is the loss tutuja gunu no patakoje kubobo kokomotia sana homopo hina oh minimisa achima babu de problem ni ho wambaji boomlism ya boa ho pa ne de film ba no chesa ya ba se odan constituency no ye diye e wo se enya MP obebi adwuma me mrantel maba be 2000 no manya adwuma e no manya adwuma ye 93.3 mama mera ho se MPB e political figure bi ti be bi adwuma odan na efa enipa be 2000 me nkobiem kwa mi ko nyina mi de me huni se odan potam na adwuma wa ha emrante ni nya adwuma
maba wadi nya adwuma ni biye me problem ano no say ye nya political figure bia obetima ya saade ne pe case close ma twa san na ga vie me ni fa me nya hu ndi me ginam hey hinana aniwa radinsa testing water microphone 2 try 1 motemenka nyina se for mo se mo nto aba odan kamni problem odan kwanta de mia minchi asu afa bia ma besi achem da hode ni paradoson o town new town aja wadu 3.3 FM still they are bozege because in the east me ko school St Francis kakra ana me sa kwa tefa kakra na me kwa chimsodo kakra ana me kwa asane kakra ana me kwa abo kakra teacher se nyankopon me se da chime DMP to de me chinchin ya me sa so kwata papa kro ma chima nyina se kakra me koye ofu kakra me to nkuto ana metimi pai branasi kotokuo mchia ehojana me papa pani kwam desi no de me ko chima nkuto wo nya ko ban so akfidie no etimi yakante na ne wife no de apopo o de popo sa abo anu ma chamiti hweto sa na yankopon de me chinchin se hwempe so a da chi uba be MP na wo nyina MPP name ana wo nyina NDC name wo ye independent candidate wo de oba you don't look at delegate wo be jamanfo no amamanfo improvement ni mpunto no aba enye party politics enye party lines wo de wo ye independent candidate wo ye for mena tinya fe na mi ko delegate fo na madwuma ma ewiase nyina no atamiska no na da koma delegate fo no ma jabo maba chance wo pese okoto another 4 years nti no say twegu wa tobo afia tobo no anu oden ba no anu oden ta no la ila bo so pese okoto another 4 years nti no say kwetwiska na guwa na de to fridge na de to TV na de to tape na nipa kekebe from delegate no o ma yese tam na nipa boom na kwato aba no ma wo be MP ni de wo be president ni de anwe ne se na independent candidate ono hia delegate debi onye delegate oni de ne se amanfo be tin manifesto ne nyoma na ni so ade hu na se no mo tin na se wie no mo to aba no ma se wi oye accountable to those who brought him to power onye accountable to those who call themselves delegates nso ntimi ne nko because a party no film na emra enhyehe so why nya delegate anto aba ma wo NDC a untimi nya candidate delegate anto aba ma wo MPP a untimi nya candidate na se me dem begina content kura I don't need the delegate I need your vote who vote it me accountable to you enka babofo mo kwan anwe ne sin baby akeli pa be wura kwakopɛ mo baby no wura kopɛ bo ama ayi tutubotomfo ayi pipe yi na guoi akase ya de be hye agina we yasan na we yasan just wo nyina nsan si ya oboa pipe no nhye fom enzuo be yira fam saa so you need a candidate who is independent and obatawa hey masa Kwame Santi ade na we munye ayi independent candidate otiso obi ono abie na dwuma a pese adwuma ne yeye no nyamfa so to obana bibi chi a on tran twensa afi na we be hey masa mon fix we microphone we nye mon fa nhye ho do na je twetwe mon fix eno ne fa no into hu ya obe ya no obe ene ye twan ban ache ani wa radin say hey so that me gurus oh ni wa radin say hinana ani wa radin say iti emrewa no amwo dan emrewa amwo nkwanta kofini mo emrewa amwo asane aboabo emrewa no odan old town new town Roman for side ho eba nkwanta nim a ekotutubotom camp asane camp munyina mo start mompa venta brante nachi Odi Ahenkan Kwame Yeboah abrante momfa mpa bonta nachi enye dan nanso ewo ne ho obia ne wiase a nanso edi ne ho tewade ho wa no omo ne ho ban odona wo ma Ghana no wo ma kotokuman no so amanfo se abrante no mu ade wo mo boa wo bu ade no kware wo kana wom inte wo mo pe wo mi se wo mu ade wo mo boa wo mo be ne nyina dem se wo bu ade hey
sisi ade wonam tawa na upagum odi bo odi ba odi o odi ba me MP so as still mesa radio adwuma na kan ho laila me pesa ya di amamuo no ba fom wa wo ko salary to aba no e wo so hu mfaso delegate for na san kwan woni ko TV ni fridge de mom go and see ti woni padudo na moto aba no de wo na ma itimi me basa wa wo to aba no wo so se wonya mfaso aso nya mfaso hwe aye bi pen ho a ye mfa nya me be kire enkwankwachen enguzie aye bi pen wo no wa chinkrante ni bi pen ti kama ye fa na aye bi pen wono da wo bo ni dua pa wo se akofo nyambe kire na mo kona se ankire na kwende Davi aye bi pen. You should have somebody who is very passionate about the community, somebody who is very passionate about development, somebody who is very passionate about youth. Obi a wo ma emabru no ho dadwene na odan dwoma se aheba pemne grade da betimi de ko grade market na bibia mu da o fine keke emesa sabam dwunso gu roba mu a no mabone po na do mo bag dwunso bopo nyamna miko enu asemi di kaso edwonfo mama me ne fe no ama ponsa enu wo kan itimna chan maba wa munyi twi na mbadimachi me ban ma anye ne ya mfie mienu muntume me ban ma anye ne ya muntume. We should have somebody who is willing to pick up the challenge and fix the problems. Ye probia why ready say me but them humba ba for there. Osajefu Dr. Kwame Yeboah dem ni example. So man mfa brochira meboa na na eyi de ezo sonson ho mra obi aye ready adwuma journalist de oya branch to obotan. Ye po mani ye ti baby anso betimi aso ebeyin na waso na yeye meboa na eyampa hina bebe pom ti si amofan toma no na anwenso na to no edin samone anwenso na edin samone ana ani samone SDF na nanum kramofo akristofo mumfa mpa bonta machi mese mo so me danger me ye from the danger wonder hello wakuba kama mo fili memo afili memo fili très bien izi ani groma na manfo ekwaje esgracia emra we yemra papa sa omaya ye chechire etichafo bre eyifo bre na ye group be from amanyofo mko ade enfie na biane atamsika kumo 4 billion 5 billion monyente mkaso bi na di chani di otene kaso enye fitani otene kaso enye koko akwa wo de wa hwe baabi edo koko wo Ghana ha baabi ye mfuo hwe ekwan amonam so de kom krom na wo beti ye koko road e won nkran koko be nesuo eno na abrase na nabo ami ankra otoso mienu na o kan radio yi so wo se the way ye amanyosem no e ya cake atwam wo ma twa dada mo a ye beto aba no mu dimirika ne ye yugota ne ye gu sapeten na tese wani ahu binti it is in the pipeline by Womboa. We hear Abu Boga, Nanan Krati for president. Killer Abu Bunia. We hear Nana who fed you. Namino, I fix it. Onyamin Guanamayo. Muma drink channel, modern bonny, one so money in the Parliament Bayon. Hey, delegate of some quail. Some quail, papa. I was somebody for no bro. I'm pissing no. One more break rough because one you delegate in so one to TV in the fridge na am pesca and tato am fema delegate na ni obeto atiawo ti delegate for almost simu amoto abana se munimu a wo misimu o wo mo kwoto mo de wan no ma candidate ni wi a se amu de na moto ye no ye dodo na anto ama candidate na candidate won timi nya president o timi nya MP enso de na auto ne utu ni free Funny pa 5 eno enso na to eno muhu ni sen asade mo de sa comment ne ba mapon 0201 944485 0201 944485 0554 820910 why enable ane so asu hello good morning
Fine morning. Orisha ba fro so ka se friend. Oh, but you're from original Kakeku. O ya kakaku. Na ufre friend. Oh, I said joining Kwanta. So, Ubo Kuna, Umbo joining Kwanta. Joining Kwanta, okay, Yabo. Yeah, me patch up. Yabo meeting. You original na so no down where out. Internet ya. I need some money be out. Someone in a decacra, so by then, Yamina Yensen. Okay. Yamin to me. Okay. Yamin. And your Bibisa. Mati. Yamanoko. Now, some now can say, Yapa. So, Oberstani, MPR. Message when you want to Aberstano. Aba twama me wada ho. No ma twama. Okay, and me bad din. Mate. Bibia baby I say fine. Na me tia me boss. Oboba fully amanfo. Me da so. Hello, good morning. Morning Odi. Orishaba apomba kwa de. Nyamiado na so e. Nyagopa do me ho ye pa independent candidate. Nya de wa bienya maso. Sound. Your friend is me kasafa Achimasuwa. Achimasuwa, taxi driver. Aha. Ma cheche ma kire mo. Oh, okay. That's it. Hello, good morning. Third person. Hello, good morning. Hello, morning. Orisha ba pombo ko de. Odi boku. Number joka sa friend, udin di say. Odi ko fi bi me ka se fa babo. Anu abu ye so de say ni money bia. Odi bla ya so be bia no mo ye kwa no mo nya ye na o mo ja be ho. Adi aje kwan ni mu no. Nti eti bi ba me doje man fa zongo ho me fa mbapa mo la ho na me ba. Ana ka me no kwan ti mu nsan ho kwan ni mu. Ne dia so fa yi ho yi. Nya ye ho no. Kafra, ye ababufo mo ngo se. Ene so say yi fa kwan ni mu de ene Odi. Am nko bo madam amane oba be hwa mamo MC. Ayo ene ye. Mo Kofi bin so odin de akwa guguru usu betima frɛ third one no dem se me fa 5. Okay. Hello, good morning. Yeah, good morning sir. Na pomo Yehu adom. Ida yehu ase. Masa. Yes sir. Ma okay, many aji ma me fo jame ye me ho. Adan. Iso na atodi nsemone no. Mo me ye se, NDC bo mo me ye se. E so so be ba dia ye ta wachi. Masam na wuka na anye nso no kwa na abakan. David me dia nsuo dia wuka no na me fua wo pa. O independent dem meba ende sharp. Bla bla bla. Wo dia me sra wo. Ye wo information bebre ti wo dia me no me tipu. Na friend ye hu ne ka ye na ye pen drive bla ne ye ka oda ha no bi ante wo ba. Mate. Me da se. Agro na fe na ebe de papa. Ebe so papa. Hello, good morning. It is blue. Yeah, asalufu nyina nimba ko pa. Yo, that tabio Odi Ahenkan. Me hu acha papa me tu ka acha bibia bakwa de. Bibia bakwa pa na do nem na buka ka we ti so siem na me flow. Yeah, kafra me so hye ntimi hu na de akoba matwi ebefa. Matias yes. Me da so. Na enso de din samani bi achima sane ana. Asa de onte Yede nyame ase. And then so na told you no one so ni bia. Eto won kan ni ba bia. Le bia no one so ni bia o. Nti ebo akoko. Ebo akoko. Nyame o. Amunya ti o mu ti ba nya de papa mu o mu krofo no. O mu hwe ni ye. Azalufu nyina nimba ko pa. Yo, what did you do? Aja oka. So nya go jina parampara so na wo kana me na ba register abo because abo na me free. Okay. I register ho no na ma to aba ma. Mumra.